নমস্কাৰ সখীসকল, আজি বহুদিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি অলপ বেলেগ ধৰণে ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। একে লেঠাৰিয়ে একে ধৰণৰ ভিডিঅ' হৈ আছে। আজি এটা চেলেঞ্জ লৈ আহিছোঁ। এয়া কি বুলি কয় এইটো 2x স্পাইচিৰ কোৰিয়ান নুডলছ। এইটো খাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। আৰু ইয়াতে মই টাইমাৰ লগাই থৈছোঁ 5 মিনিটত। চাওঁ 5 মিনিটত খাই শেষ কৰিব পাৰোঁনে নাই। আৰু টাইমটো যাতে আগতীয়াকৈ হয় মই বইল কৰি লৈছোঁ আগতে। ইয়াতে মই এইবিলাক দি দিম। পাঁচ মিনিটত খাব পাৰোঁনে নাই জ্বলা। মই এনে জ্বলা নাখাওঁ, আপোনালোকে জানেই। मम्मा का स्पाइस टॉलरेंस इज लो। তথাপি আজি খাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ध्यान से गिराना नहीं, सॉस बड़ा ही पिलपिला टाइप। এয়া পৰি গৈছে। এয়া বাপৰে বাপ, দেখিয়েই ভয় লাগে দেখো। দেখিয়েই ভয় লাগিছে। Oh God. এয়া হৈ গ'ল। এইটো মিক্স কৰি লওঁ। खाना किससे है? चॉपस्टिक से। চপষ্টিকেৰে চাওঁ। এইটোতো ধৰাৰ অভ্যাস নাই, খাব পাৰোঁনে নাই। বাপৰে বাপ, যিটোহে কালাৰ হৈছে দেখিয়েই ভয় লাগিছে। মই 5 মিনিটত শেষ কৰিব লাগিব। শেষ কৰিব अगर खत्म नहीं कर पाए तो अगर खत्म नहीं कर पाए, কিন্তু এইটো খায়েই যিটো পানিছমেণ্ট পাম, কালি ৰাতিপুৱা উঠি যিটো মোৰ অৱস্থা হ'ব, মই সেইটো ভাবিয়েই মোৰ গতিকে বেলেগ আৰু পানিছমেণ্টৰ यहाँ तक स्मेल आ रही है मुझे। স্মেল মানে কাৰা স্মেল একেবাৰে জ্বলা। গতিকে সেই পানিছমেণ্টৰ ওপৰত আৰু বেলেগ পানিছমেণ্ট নাথাকে। लाइने की पनिशमेंट। আৰু বেলেগ পানিছমেণ্টৰ মোৰ বোধেৰেতো আৰু দৰকাৰ নাই। বেলেগ পানিছমেণ্টৰ মোৰ বোধেৰে এয়া আপোনালোকক ওচৰত দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে এইটোৰ কালাৰ। এইটোৰ কালাৰ বাপৰে বাপ। মই এইটোৰে খাব নোৱাৰিম চাগে, কাৰণ মোৰ এইটো ধৰা मैंने सिखाया था उस दिन। অভ্যাস তেনেকৈ নাই। हेलो सुन रहे हैं? আজি গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা থাকিল। এয়া हैप्पी रिपब्लिक डे পাব্লিক गाइस। ক্লাবত প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে। শব্দ শুনা পাইছে চাগে। মই এইটোৰে খাব নোৱাৰিম, এইটো মই ধৰিব নোৱাৰোঁ। নহ'লে এনেও 5 মিনিটত হোৱা দিগদাৰ আছে, এইটোৰে আৰু নহ'ব। এয়া तो एक काम करो, फोर्क नहीं स्पून से खाओ। फोर्क से স্পুন नहीं। ফৰ্ক লোৱাই নাই, মইতো স্পুনেই লৈছোঁ। हाँ स्पून से স্পুনেই खाओ। লৈছোঁ। फोर्क আৰু नहीं। তই এইটো হেৰিটো ইয়াতে आई থাকিল दे 5 मुझे। মিনিট हाँ ठीक है। দেখা গৈছে। हाँ এইটো থাকিল। মই পানী লৈছোঁ। नहीं चाहिए, मैं कर दूंगा। গতিকে এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। मैं कर दूं। তুমি কৰা। आई एक सेकेंड। मैं कर देती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। ভয় লাগিছে। बीच बीच में आपको बैकग्राउंड में शायद गाना भी सुनने को मिले पेट्रियोटिक, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका वर्ड नहीं कुछ होगा। वाओ। এটা বাইটোতে মাৰাত্মক। अंडा रख देते ना, अंडा वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं बनाया। নকৰিলোঁ মই আণ্ডা। ओनली मैगी। অনলি মেগী। मैगी तो नहीं है। নুডলছ নুডলছ। हमारे लिए सारे मैगी। आज मम्मा का पेट जलने वाला है शायद। কালি ৰাতিপুৱা যিটো হ'ব। मम्मा खाने का टाइम पता है, ऐसा मत बोलो प्लीज, मत बोलो प्लीज। हाय हाय क्या गाना बजा है। दिन से यही गाना चल रहा है।
কেই মিনিট গ'ল মোৰ দেখোন এনেই গোটেই আছে 3.5 मिनट बाकी है एक्चुअली 3 मिनट 2 और मिनट बाकी है 3 मिनट 15 सेकंड 5 মিনিটত শেষ নহ'ব শেষ নহ'ব যে ঝালা कैसे আজি 2 मिनट 2 minute and 45 seconds oh god पानी ले लो पानी नहीं पीना पानी खत्म करोगे तब पानी वो भी मैं बोलना भूल गई सॉरी पानी अभी नहीं कंटिन्यूअसली हैव टू ईट फॉर 5 मिनट्स ये खाने का आइडिया मम्मा का था तो हमें नहीं डांट पड़ी थी थैंक यू নাগৰ পানী চকুৰ পানী ওলাই গৈছে खाने दी धुआं दोनों चम्मच से खाना है तो ज्यादा आएगा मैं सोच रही हूँ अगर ये क्या खाता ड्रैगन तो उनके मुंह से ज्यादा क्या निकलता 1 minute 1 minute and 40 seconds है न हो है 5 मिनट अब अभी तो 1 मिनट है थैंक गॉड मैंने ये चैलेंज नहीं किया बहुत बार कर चुके हैं गाइस সহ্য কৰাটো মুস্কিল হৈছে মোৰ এতিয়া কাৰণ নাযায় আৰু ভিতৰত আই কুইট नो मम्मा 1 minute নোৱাৰো আৰু খাব 1 minute सेकंड में आ गया 1 50 minute सेकंड का 50 कुछ भी वही तो टाइम मैम देखना आता है नहीं 50 अभी हुआ 50 सेकंड पता है मेरे को। टाइम तो खत्म करो मम्मा फिश और मीट में स्पाइसी नहीं खाती ये तो पूरा स्पाइसी मम्मी कुछ पूरी नहीं लाल हो चुकी है टाइम दूसरी बार खाओगे 15 seconds 40 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 खत्म खत्म नहीं हुआ नहीं हो पाया आधा तो हुआ कम से कम खा के देखो যাৰ মোৰ দৰে জ্বলা খোৱাৰ অভ্যাস নাই তেওঁলোকে প্লিজ এনেকুৱা জ্বলা নাখাব ৰ'বা তেনেকুৱা মানে সহ্যৰ সীমাৰ বাহিৰত মোৰ জ্বলা হৈছে मम्मा का सर्दी ठीक हो जाए যোনে মাৰাত্মক জ্বলা খাব পাৰে তেওঁ ট্ৰাই কৰিব হয়তো পাৰে কিন্তু মোৰ দৰে মানুহে নোৱাৰিব প্লিজ ট্ৰাই নকৰিব मेरे हिम्मत नहीं हुआ ट्राई करने का तो যিয়ে নহওক মই বেলেগ এটা অলপ এক্সট্ৰা এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰিব मैं जूम करूं मम्मा का फेस पे देखो क्या हालत हो रहा है देखा आंखें देखो नाक लाल हो गया ही सब कुछ আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি মোক জনাব ভিডিঅ'টো কেনে পালে আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ মই আহিছোঁ মই আৰু নোৱাৰোঁ মোৰ অলপ चलो মাৰাত্মকভাৱে মোৰ अभी मैं एक बचाई কষ্ট হৈছে আজিলৈ Try करन मत करो। বাই বাই बाय बाय एवरीवन बाय बाय মাৰাত্মক জ্বালা নাখাবা